Украина үшін визасыз режимнің 2 елі. Бұл вақыт ішінде Европа бірлігі еле сыңырдан 42 миллиондан зияде инсан кечті. Айна заманда 3 миллион яңы биометрик паспортнен қоланды. Бұл мұйым қарарны Европа бірлігі насыл етіп қабыл еткені ве не қадар фал украинлер Европаға қатлағанлары ақында мұхберіміздің левқасында. 2017 сенесінің бары Украина үшін Европа бірлігі еле визасыз режим тәйінлемесінде алетіде вақыт олды. 3 ел девам еткен айтышмалар бір sıra қарарларының нәтижесі олды. Апрелдің 6-сында Европа парламенті Украина үшін визасыз режимнің қанун севесінде таздықлады. Майыстың 11-інде есе оны Европа бірлігі шурасы қабыл етті. Қарар қабыл етілгенінден бір ай sonra июньнің 11-інде визасыз режим çalışып башлады. Украина devlet sınır қызметі 2 ел içinde Украинлер Европа бірлігі мемлекетлеріні 33 миллион кере зиярет еткенini білдірді. Ресми статистикаға көре, en çok arabada seyahat etілі. Бұл эпосы yolcularının 65%. En çok Polonya sınırından geçildi. Bu memleket içinden arabalarda Avrupa Birliğine Ukrainlerinin 65% seyahat etti. En az ise Macaristan, Romanya ve Slovakya ile sınırdan geçirildi. Ukrayna vatandaşlarının da 34% Avrupa'ya uçakla seyahat etti. Onların göstergeçlerini devlet sınır hizmeti statistikasında kayıt edilmegen. Avrupa Birliği ve Schengen Anlaşması'nın 30 memleketine vizasız rejiminin üstünlüklerinden turizm ve biznes için faydalanmak mümkün. Sınır geçken zamanda seyahat masada ödev kabiliyeti ve geri biletler gösterilmesi talep edilebilir. Bunun ile Ukrayna vatandaşında biyometrik çetel pasportu olmalı. Onlar 2015 senesi yanvarının 1'inde berilip başladı. 4,5 yıl içinde böyle vesikalarını tahminen 13 milyon Ukrayin resmileştirdi. O vakittan beri Ukrayna pasportu dünyadaki pasportlarının cedvelinde hep yukarı kotarılı. Misal olarak Global Passport Power Rank cedvelinde 2019 senesi o 26. yer aldı. Ukrayna biyometrik pasportu ile 134 memleketke evvelden viza vermemek mümkün. Onlardan 91 devlet ile dolu derecede vizasız rejim çalışan 43 memlekette ise kelgeninen koyulan.